Joint Secretary jongka National Bharatiya Janata Party nega BJP nanong ba Delhi ubadai pej ika than syate lamingi Rituraj Sinha hagasngi ublay daga jingptha jo menteri rangba kari Narendra Modi baru National President BJP Nadda ulal Hiar syakasno Mukroh West Jaintia Hills District ban penpau ga jing sngolam nakalengka party ya kito kilongyeng kibala duno e kibai bathuan juki naga jing syak siat yap haki pulit asam kablaja ka arpo artrik mtau benai ha ka nega jing Hiar Rituraj Sinha la sanran lang da UMLA uba hek menteri sorkar ba sanbor sulai presiden ke BJP jongka jela uba Ernest Mauri lakon bayam ubanya kon ya ke MLA naraliang konstituensi na ka BJP bat kiwe de ha ka jingan lang UMLA ka thai nujorki sungo nakaliang Rituraj Sinha ulakula rahmat kilongyeng banakaliang ke BJP hapo ka jingalam jung harengkat ginalam jong ka parti napo ka jela kinsalej banyakendu marmari menteri rangba ke jela asam Himanta Biswa Sarma nakabanta bandawai ka hok jungki sangut ki belasyak siat yap hakikti ki pelit asam bandawa pencitom ya gitu ki badan keti hak nega jing siat yap Sinha ulapan pauru banakaliang ka parti kan saai jing tho asya menteri rangba ke jela konrat ke sangma bandawa penyokam sorkar iwe idekhat jongka ying jong kito ki balak hatno ulakan turu ya UMLA ka thain nujor ki sungo ban karshan lang e kena jing temu kanang baki bahayeng kenyo ka jing karshan ban pendapan biang e ka jing kam jong ka ying kasem nakaliang kita gilong yeng ru habakran sya Sinha kilabu ka jing kantu ya une uhe no yalam ke BJP bon simkhia ban penyok kloy ya ka ho ka jongki ha kena ju kasngi nakaliang ka parti kil a jing arab da kasong pisa sya baro kita ki santali kilong yeng kiblai kandu e kena jingja ka bas ngosi asam pulis asam to kono DSP nila DSP guru DSP sing tomorrow one minister yang inuma ono ni BJP go na Delhi Rituraj kublai ठीक है कबई ngama hek yel hek ni kita ambil na kuselo ni masanbor ni minister yang kurwe benar tiang ba asan sedang tay lese Pak Narendra Modi Dapat dari Pak Narendra Modi Pak kenang ujeni yo cemo yo fioro kurim mamu jadi Pak Narendra Modi on Delhi mo Pak naga BJP Modi BJP Prime Minister Modi my national president Mr. JP Nadda sent me here to ask for your concern. One aging Arab. Presiden yang ke BJP Nadda, Pak Kenang Yuni nilita Prime Minister Narendra Modi. Modi timit no? Kau Modi tertib no? Ko Modi. We will fight for justice. You kunniya ka hak. Kunniya ka hak you fi waro. My state president Mr. Mauri, Minister Mr. Sanbor, our MLA senior leader Hexap, they all go to CM Assam, ask for justice, take action against Assam police. Dawlai nagaliang yung chau chief minister yung Assam, yo dawai ka hak. Hab dawai. Yung penstom gitu ko amrota ha ni gitu ko siat gitu. Betul rumah coba lagi senin lagi kun dan ka hoki Iwo lai. And CM Meghalaya. CM Meghalaya. Cakap yo kejak ko kelamu batay urara pile CM Assam Conrad Sangma Meghalaya Conrad Sangma we appeal BJP appeal please give one government job every family victim family kelas we write yung yo kam sorkar siap dong kerja nu ka yung fi mo da apilo ke dapo ka BJP ya your MLA Goodman also appeal job ba nojar ru dei bure bo bah MLA jungi bo dei benyarap lang mat ngi benyat lang daftar ni kam mo
Hak mo. Lai berkat upi mo. Modi, Prime Minister. जानते हैं अमित शाह Modi has sent him. Modi has sent him. he sent from Delhi come here Pak Modi ya Rituraji he dui go chamo yefi. Yo chamo fi ma वो मेरे को बोला है जाके देख के आओ Ông mà u để lai phải gì lai chamo fi bru cha. Ketu je rap. Ini Arab naga Ketu BJP. poisa rap na BJP mo. बीजेपी है Ketu poisa je rap BJP mo. One minute. Let me take it. Ayo Susanto. प्रेसिडेंट का भी ले लेना सबका आना चाहिए थोड़ा दूर से Mayu. Saja orang mo. Jadi ni mana ada election lawan yang ini Arab yang ni mo. Kanun kon be. Rungut, Six Rungut. Ni wakian. ini kian nang em cok di cedoi lagi. Iwi nak nyam senem. Te iwan kenang i naga BJP sa. Uni wahe yang iwan na Delhi. Uni turai. Bahek MLA yang i. Ba Sanbor Minister. Malakon. Manujor mo. Iwa hayung ini sih. Hayung mo. Yung sungo. एक साहब Delhi wan ya chamo pi wa solam mo. Rituraji. Tibet pinong ma Sanbor Minister yung Ayong kurwa. ayong nakar. Ulok hoyam. Uyuk tu ju. Sirup sumer tha. Nikon lain Ni kon wakian. Lai ni. Ala ni. Suki. Leh. Ala ni. things. One delegation of ministers, Mr. Sanbor, my state president, Mr. Alhek, all senior leader of BJP, go to Hemanta Sharma, CM, ask for justice. Number one, we get justice for family, for poor children. Justice, number one. CM आसाम से हम बात करेगा हाँ और उसको बोलेगा जस्टिस कार्रवाई टेक एक्शन अगेंस्ट असम पुलिस राइट नंबर टू आज CM we appeal to CM of Meghalaya Conrad give government job government job Yes, government. One from each family. one from each family And to remove that illegal setting up of forest outposts within the jurisdiction of Meghalaya. उसको remove करने होगा और उन लोग outpost रखना है पूरा आप लोग का जो असम का border है वहाँ का by force. Okay. ठीक दीदी ओके टेक केयर Ma. Johnston. Itu ke cek sa. Minister yang ke sorkar Meghalaya, yang ke BJP. Naglianggam Meghalaya. Sao dong masan bor sulai betul. Ha. Ang gawin po yun sa ulam. Kanun kon pe. Kanun usah mu het dok. Bukan? Everyone ni jeng P1 yung MLA minister. One si ila sa Silong, mo lamba orang bak Silong. MPC amlang ini kan wi. Mo. Teu het duk kan dalai skor mo kaman mo. Library. Ni peduk. Tahu macam kau. Mo. Mo library. Mo.